Zdravstveni radnici Doma zdravlja iz Kuršumlije i dvoje novinara uspeli su da posle više sati hoda, probijajući se kroz smetove, stignu do kuće porodice Rašković u selu Svinjište na Radan planini. Vozilom su uspeli da prevale veći deo zavejanog puta, ali su morali da ga napuste jer se vozilo zaglavilo u snegu i dalje se moglo jedino pešice. Naime, trogodišnji dečak, sin Zorana i Slađane Rašković, razboleo se i bilo mu je potrebna lekarska pomoć. Sneg, kakav se odavno ne pamti, zatrpao selo i puteve, nikuda se nije moglo, pa je otac bio na ivici očaja. Kada smo zakucali na vrata, neverica se ogledala na licu oca dečaka Zorana Raškovića i suze su same potekle. Tužno i ružno. Živimo kako moramo i gledamo i verujemo u Boga. Nemam prevozno sredstvo da odem daleko, sve to košta. Napokon danas došli su lekari iz Doma zdravlja opštine Kuršumlija, doktorka i tehničar da pregledaju dete moje što ima temperaturu. Doktorka Jasmina Rakić pregledala je dečaka i zbog visoke temperature i bolova u stomaku uputila ga je u Dom zdravlja u Kuršumliju kako bi mu bila ukazana adekvatna lekarska pomoć. U međuvremenu, opština Kuršumlija je angažovala sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije iz Kuršumlije, koji su pristigli u pomoć dečaku, zdravstvenim radnicima i novinarima i probili zavejan put do sela Svinjište, koje je od Kuršumlije udaljeno 45 kilometara. Čišćenje puta su usporavali veliki snežni nanosi, ali i nepristupačan teren. Osim u Svinjištu, situacija je slična i u drugim selima Kuršumlijske opštine, koje su zimi odsečene od sveta. Da su snegovi u ovim zadnjih nekoliko dana okovali naša sela i to naročito na administrativnoj liniji. Veoma je teško doći do tih domaćinstva u kojima se dešavaju različite vrste bolesti ili da je potrebna intervencija. Ono što lokalna samouprava čini to je zapravo da po redu hitnosti angažuje mehanizaciju koja je potrebna da dođe do raščišćavanja tih puteva. Uz pomoć sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, dečak je večeras dovežen u Kuršumlijski dom zdravlja, gde ga je pregledao pedijatar. On će već sutra biti vraćen nazad u selo Svinjište, jer je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Porodica Rašković ima 3 dece od 3, 2 godine i bebo od 7 meseci i strahuju od novih padavina koje ponovo mogu da zaveju put u planini.